strike. Strike pagi. Oh, lumayan. Oh, hai. Ternyata merah mata. Ini jig Madein, beli di Maskot Nelayan Matang Lempang 2. Oh, ternyata ikan kuning kena metal jig. Ya, strike.
GT. Kena orang pedang. Betul deh. Sabar lah. Mana lepas lagi? Ya. Pancing mania terbaik ya. Pancing mania mantap. Berapa petik? Ya. Pakai paling jalan ni sampai sana dah balik lagi. Ya, bentar-bentar ya. Balik lagi jalan. Aduh. Strike. Strike. Ya, lumayan. Putus. Pakai metal tip. Oh, kena karang. Putus di batangnya. Ma,